ko honno pular la Guinée wati noddirde les 7 jours de la semaine de lundi à dimanche. woɓɓe inna yontere joni balɗe ɗen noon kono ɗe noddirteno inde majjo tene talata alarba alkamusa juma asere ala. Par contre chez vous en pular di Cameroun, comment peut-on appeler les 7 jours de la semaine de lundi à dimanche? Altine, salasa, alarba, alamisa, jumbare, asawe, alak. On a kan biyan ala. O fon fayda hon hiɗen nanditi ko piiji goti ni ɓurata haalude. Ok, musidɓe hare on jarama mi salmini on mi landi so tawi jamɓe kiseno toodi hoore moɗon kala ka wonir ɗon ka laalagal aduna aray ko musidɗo mon ari an hoore fello hewtiɗo ka nder den nokkure men ɗo dorol gol ine wonɗo noon e musidɓe men ɗiɗo en hiwrotoɓe ɓe andina en honno ɓe innete e ko honto ɓe iwri e si feƴƴen ka loore meɗen nden ɗo musidɗo a jarama. Jarama. Indema e yettore ma fi wonɓe darde ɗen? Min ko Souleymane Diallo min nete. Ok, Souleymane konto e ka meɗen? La Guinée. On te Guinée woni ka moɗon? Gawal bonoru? Gawal binani. Gawal binani. A wara musidɓe ɓe gawal en ɓe hiwrama me lande ke so tawi jam e kiseno e hoore moɗon. Musidɗo a jarama. Jarama. Indema e yettore ma e ko honto jeeyeɗa? Mamadou Abou ko Cameroun. Cameroun, anka pullo Cameroun. Honto e Cameroun woni ka moɗon? Adamawa Gawndere. A haray musidɓe men ɓe Cameroun haray men juurima on men salmini on men landi so tawi jam e kiseno hoore moɗon hande ko noon ko ara noon hiɗen fotta e musidɗo men Cameroun e Cameroun najo ka a jonde meɗen ɗo haray noon en ɓeydodira e pular seeɗa daare waro ndeno mi warno noon mi joɗɗino musidɗo men pullo Sénégal goto e pullo Guinée goto hande noon hiɗen heeɓi ɗo privilège ɗa hoore ma musidɗo men mo Cameroun e musidɗo men mo Guinée ɗo daren ko honɗum sendi pularji meɗen ɗin seeɗa kamɓe yewtereji maɓɓe goɗɗi goto e yewtereji men goɗɗi goto daren ko honno ɓay ko minta ko pular ngal ko fina famina ko en ɓeydodir tun e muɗum ko en fof koyen fulɓe en fof ko ɗengal gotal ngal muyni ɗen kono nokkure be e mana ña no yewtirta noon haray musidɗo mi woda e lande komi landi on ɗo seeɗa onon mi haalna ɓay en fof koyen pays colonisaɗi e français min mi landa toon e français onon daron no jaboroɗon e nder pular mon wona an pular Cameroun no onon no yewtirton noon oɗo kan kadi e pular Guinée e yahay kal honno ka lande ɓurɗe hoyde ɗen siɗa faala présentade innugol ɗo je m'appelle et je viens kono haalirta ɗum ka pular silan faala présentade e goɗɗo fotti ka laawol min mbi komi haalnaymo ko honno mi nete exemple minamo min ko Souleymane mi nete ko ɗo mi iwri ko ɗo woni ka amen donc mais ɗo woni mawɓe an donc ko wanno noon mi wawata présenté gol. Ok, par contre toi c'est vous au Cameroun si tu rencontres un de tes aînés Peul et tu veux te présenter respectueusement envers la personne, comment ça se dit en pulaar? Bon mi yeccano inde am Mamadou Abou inde am haɗo mi woni e mawɓe am haɗo ɓe woni. Ok, ɗum ɗo hari ko honno ko rentré on tunni e siɗa faala innude wonɗo ni sa fotti e goɗɗo siɗa faalamo innude je suis Peul et fier de l'être ko honno haalirta ɗum ka pulaar? Minaymo min komi pullo way woni komi tawi kon komi pullo no weela lan quoi lan weltori komi tawi kon komi pullo. Ok, c'est vous par contre comment peut-on dire que je suis Peul et fier de l'être? Mi pullo miɗo seyori be komi tawi mi fini mi tawi mi pullo. Ok, wona on nani déjà ɗo différence on seeɗa wona oɗo inni himo weltori oɗo inni himo seyori o yi ɗum ɗo ko andingol jama on tun ko piikoye détail koye tuso koye seedu koye e mana e pularji men joni yehen yeeso honno inirta goɗɗo je parle pular et j'aime ma culture? Minaymo mi haala e pular miɗan hiiɗi culture an on quoi. Ok, ɗa andi honno culture inete e pular? Fina tawa mi wallitoma ɗon. Et par contre c'est vous, comment peut-on dire que je parle le pular et j'aime ma culture ou je valorise ma culture? Miɗo yewta pular miɗo yiɗi pular. Ok, joni noon e yahay ka lande ɗo noon haray e daaray ko hombo e moɗon onon ɗiɗo ɓuuri nande pular min haray fulɓe Cameroun ɗe haray on walla la ka commentaire ɓay min mi nantamo e pular moɗon donc si o haali mi andare ko woni haalde ko siko noon woniri e si wona noon woniri joni haray lan tori on ka nder commentaire yo wallan andugol o woni wiide ko siko tigi tigi ko noon noddirte ma wona noon landal aranal ngal ko honno feu indete e pular? Ko yiite. Onon sengo Cameroun comment peut-on dire feu en pulaar? Yiite. Ok, itti sikke noon onon dingi onon gawal ɗon gawal no andira nayyi pullo Fouta no andira gaynako yaagal ka nayyi ɗi wonata ɗon honno ɗum indete ka pulaar? Mi inna dingira mi inna wuro dingira e wuro
Ok. Par contre, c'est vous, comment on appelle? Là où on loge ou là où on met le bœuf, voilà. Walde. Ouais. Ok. Go. Kapular meɗen lagine ko honno wawete noddirde aventurier jo neɗɗo on si neɗɗo wonɗo yaade aventure honno ɗum innete setejo en wiiɗa setejo. Ok. Par contre, c'est vous, comment peut-on appeler un aventurier? Un aventurier service jo ou bien sarousi jo. Sarousi ou bien service jo. Ou bien service jo. Ouais. Ok, moi je vous ai dit, je comprends, je maîtrise pas bien, mais je vous en prie, aidez-moi, faut pas qu'il va me non. ici. Ok, parce que si on landi on mi andi on ni par exemple on fulbe Mali ben e wa fulbe Sénégal ben hewbe en dannu yankejo dannagol non mi andi ko yahugol aventure neddo be en dannu yankejo parce que sabu neddo woni dannoyi do